Stižem na Petrovaradinsku tvrđavu. Tamo se nalazi muzej grada Novog Sada posvećen tvrđavi. Ako mi se ovde ne razreše muke zašto postoje muzeji i šta čuvaju galerije, onda neće nigde. Tvrđava je građena pre skoro 3 veka. Ako dobro računam, a miševi su poznati matematičari, to znači da je tvrđava nastala kad i oni veliki zlatni satovi. A dugo su je gradili. Čak 88 godina. A verovatno su mislili što je brzo, to je kusa. Tvrđava je sagrađena kao odbrana od neprijateljske vojske. Ništa ovako veliko nije nastalo odjednom. Pre tvrđave na ovom mestu bila su utvrđenja ranijih naroda i srednjovekovnih grada. Tek posle je nastala naša tvrđava. Ovo je najveći sat koji sam video. Mala kazaljka pokazuje minute, a velika sate. Mornarima na Dunavu je bilo važnije koliko je sati, a za minute nisu puno brinuli. Zbog mehanizma sat malo kasni kada je hladno, a žuri kada je vrućina. Zato su ga zvali pijani sat. Pradeda Harlambije mi je pričao da se rodio godine kad se dešavala velika bitka na tvrđavi. To je bilo 1716. godine između Osmanskog carstva i Habsburške monarhije. Habsburzi su pobedili. Tako je moj pradeda zamalo dobio ime Habsburgije. U podzemlju tvrđave skriven je pravi mali grad Lavirint. Tu su hodnici i tuneli, zamke za neprijatelja, mesta za spavanje. Rođaci koji žive ovde mi kažu da postoji deo tunela za koji se još uvek ne zna gde vodi.
Još kažu da tvrđava skriva zakopano blago koje su sakrili austrijski vojnici pre nego što su se povukli. Pribeležit ću ovo. To bi mogla biti moja nova misterija za rešavanje. Jednom su mi rekli da je deo podzemlja bio ispunjen eksplozivima. Oni bi se aktivirali u slučaju da neprijatelj pokuša da uđe u tvrđavu. Srećom, toga više nema, pa mogu da lutam. Koliko priča i legendi. Izgleda da muzeji postoje da bi se pričale priče. Oni čuvaju ono što nas čini ljudima. Ili u mom slučaju pametnim miševima. Plemenitost, ljubav, istoriju, vreme i priče koje su nam važne. Sve to nalazi se i u meni. Ako tako gledam, svako od nas je jedan mali muzej za sebe. Da li je onda čitav svijet u kojem mi živimo zapravo jedan veliki budući muzej? Sve ovo što vidimo jednog dana će biti prošlost. Da li će onda sve stvari koje mi danas koristimo i koje vidimo jednog dana završiti u muzeju? Valjda ću pronaći svoju mišicu sa kojom ću zajedno da pronalazimo odgovore. Hej, ti, stani! Ako je čitav svet muzej, mogao bi to biti muzej sira. Prema tome, današnju izložbu završavamo pričom o gorgonzola siru. Jedan je od najstarijih i najpoznatijih buđavih sireva poreklom iz Italije. Nastao je u srednjem veku u mestu Gorgonzola. Zvali su ga i umorni sir, jer se pravio od mleka umornih krava kad se one vrate sa ispaše. Druga legenda kaže da je sir zapravo nastao kad je umorni mlekar slučajno pomešao sveže i staro mleko, pa je tako nastao novi pikantan sir. Umorio sam se od sanjanja. Vreme je da idem kući.